Brian orumo rwo bonero kokatakaga kuretira ombwijire reka twanze tworeke ebikore byija bgebembire. Emitwe y'amakuru nekuhikibwaho. Red Star Wine, the taste that lasts. Nekubawa Sigard Investment Limited. Kandi neshango maduka gona omwihanga. Tera noti musanzu musanzu ibiri. Mkaga na mkaga. Notina atal neitano. Okusinzira ku langi ez'enjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiringi. St. Peter's Altar Wine ekozerwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa omu maduuka gona mu ihanga lyona. Rumba ne Castro Power motorcycle oil akumadigiyonga na mu bulungi netambula bulungi nebakali bobo. Castro Power mufuno kuva ku masundiro g'amafuta aga Rubis wonna mu ggwanga. Gacencuire kireki President Yoweri Museveni yahendera okuronda akaruru mu kyanga kya Busoga Sande rwijana zo muri Kigezi. Ekyemyaka ekyakatali baba nze mwene nswala kubanga bansaba okuyamba okufuna ekyapa. Abantu 19 batunjire byapa bya busha barabwira babire no babirwanisa omurushema. Abantu n'ebyo byapa bikuru irigare babisazemu abantu bitwafune ki byapa. Abantu 25 mu Ruhoyuma nubajunanwa kugezaho kutaza abantu ahabwita kariya kapapi. Twalabe naku dividend ebisama yangu minister mananja munga bakongera kisa. Kandi nyongera okutanjera omakuru gita Gacencuire kandi agutakurundana erizoba oruga ku sound Elias Rutugusa hamwe na Sande. Brian orumo rwo bonero abantu 25 omuri Hoyuma no bajunanwa hamwe na nokucondozubwaho ahabwo kugezaho kutaza abantu abamwe hamwe na nokujemera ebiragiro bya minister omuhwezi owamataka Dr. Sam Mayanja ahitake lya kapapi omu district ya Hoyuma. Abantu 25 bari yakucondozubwaho emishango yo kugezaho kutaza abantu ahitake lya kapapi omu district ya Hoyuma nikigambwa okuba batahirira abantu abo minister omuhwezo w'ebyamataka Dr. Sam Mayanja yagarurira hitaka nko kutwabire twakorekera mu makuru gita Gacencuire okwezi kwikume 2024. Abantu bano bagambye nti waliwo ab'amagye abali muno majege nyini private security abaine mundu abaine obusale ababona badisaming bajeke obusale bajeke mundu bajeke ebyambalo Stephen Kalongo omumu batahirirwe ekikunga musa cy'abantu yagamba ngo bakamutahirana n'ebyisi barukugamba ngo barwo mwitaka Baretse ganga y'abantu yo kwita abantu besha n'emisiyona buri kimwe cyona baretse benjaye konka cyakire tubere tukine security cy'ikitezi niye bakwatsiri ekyo turukuru na turugambo ekyo babakwatsiri babatwarana hati bari umupolisi. They were just coming to beat us and kill us. Okay. And when Karamagi reached to me, I was the first person whom Karamagi started with. Karamagi said that today is our day for a death. Julius Hakiza Arani omugambirizo wa polisi y'ekyanga kya Albertine South yagamba ngo kucondoza kurumuno kugenda misho okumanya nohorye nyuma y'ebikorwa ebi. Yes bya kapapi twinemo abasibe 25 abo tukabakwate kiro kya koshi ijo ebi bikaretwa kubandi baretaga okumamo abando muriro ngo barwane batematemente ninga
barwanire atakeri so tukuge byo kwirinda nahate cya rero bariyo kurora ngo kwikara mu meeting then baharmonizinge bitari byo kurwanagana. Abatura babiri babinjirwe ne barugombya ronka Waki South, Waki North, Kapapi Central, Lunga, Chiriatete, Omugomboro ya Kapapi, Omu district ya Hoyuma, amakuru agagasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto. Webare Ambrose Nwagaba Katoto twagumizamu na namakuru nko muringo gumwe ogwo kutungura entura y'abantu na no kucendeza obushuma bw'amataka mu ihanga abantu 194 batunjire byapa by'amataka gabo ahabwabusha bahirwe government ya Uganda erikurabira ministry y'ebyamataka omu district ya Shema. Abantu abatungire ibyapa by'amataka gabo n'abarukorerwa muri Shema municipality yonka bite hurure ginegumizamo okwetorora ebindi bicweka bya Shema. Abo wakigambe ya chehakana arabantu bamisinge n'izoberi ahabo kuba bakahurikize ngambo na propaganda. Government nenda kwa kabantu itaka kadeshi nanda kubaletera imisoro munke bya propaganda bimanyire abantu mwaguma kate byapa byanyagira ki bize umuntu wabali awata atubikana bisakwisha kabya bitakisha nimanya abatora basere nimanya masibo gutitire nanguna nanywa bazo irizobya bitakwenda kwisha mbere mugaza by'uburare kuri yavuze igendo nyo rukunirwa ndabukra kuja byapa byanyu bataka kwatire Kateshumbwa yanjurira ba ministry y'amataka ngo aruhe byaronka megamba Nyarweshama Rubare Kacherre Rwitaniro aho bamumbagiga batwira amataka g'abantu mu cyapa konkarangirire ngo hatagira umuntu n'umwe owarugahita kari pereza abantu abari affected barahayija zona nyena zigite hamwe zo wa minister ayize ezeshonga zitebekanse abantu abine byapa bikuru irigare babishazemu abantu bitubafune ki ibyapa. There are some people abari kuza o ministries zo kwe Kampala bakatushakira echo mu rujungu bari kweta lobbying kandi ego murimo go gukozwe honorable member wa parliament mwe nyenda kumusima mnonga barabwira batwire byapo butabitaho buvera ninga shoko bisiringa ngo habo kubanebeza kufa ito ntumangu tukasiringa documents zitu academic documents tuko echape chiwachisiringo kachitaka vera kariya kakarabo mukoma kariya nchiba chasiskara nchiba chafa in the low term tujeta dilapidated title nebeta chir title boba mumbatura basemera habo kutunge byapebi uvunana zubwo bwona sima president yabare president tukorere kintu cyamagere kitubire takubasa ukabani wache basa nyongera kusima kateshumbwa Omugande ishomero rya Parento ke ya Bushenyi niryo rajwekere Uganda kuritana n'amahanga ganda 37 muri Afrika kandi mpakeze neza kutandika izuba rya nyencha karo mu kibuga Kigali umuro Rwanda hibarukuza kubanza mu rubuga nihanga bya South Africa ndero nabwanyuma baze na Mozambique kuhayana umupakazo wa debate nitutamani kandi kitwedesa ngo tugumente kora namani kandi twedese abana bitu ebintu birabagashenyensya. So we have high chances of winning, but second of all we have our critical thinking is advanced, so we have more chances in this impromptu round of winning them, even the finals, and we take the trophy back. Is one courage. The courage to talk to people, the courage to talk to many people, because it's not that all people have this ability, all these people have this chance. Abejene bagira ngo kwajana uko nabatahi babo ku rugo mahanga gatari gamwe na gamwe kubayambira kugira kutekateka kwango ho ninga critical thinking hamwe no kwego kucwamo. Me, I participated in debates, I participated in NDC 2024, I participated in TDN, both regionals and nationals, and at least what I can tell you, I've managed to be a best speaker. So Personally, I like what you do because I think that raises the school flag, like this flag. You have proven to the world
that our school, that your school is the best. Niziza kutandukanya nchakare birabiri na bino kwezoku kandi ebi byona bihagirwe ministry y'ebyobwegese. Pupils who are going to Kigali to participate in the debate competition. Gasha kwa Maiko atwachiri. Webare Maiko atwachire twagumizamo na namakuru abashobozi b'emondi omu district ya Rubanda nebetombuye twahabwe emishoro myingi erikutwara obusente bwabo obubarukora binjo mu bashobozi aba tubashanjira mu kataraka ihanga omu district ya Rubanda kandi nabashaba government okureba mu nshongeje Benji ombar kwetomboita nibakorera mu katare ka ihanga district ya Rwanda kandi kataraka nakakora burizoba imisoro hano y'ubushura bukaturengana batongeza turashore sete zikanye zirarengana za Kabare zirarengana za Kampala ishaho yo monde nadireta hano barashuze 13 no waje gusa ari kuziya hano yari kugitwara nawo bamushuze 13 ubwira bucyogo bireho tushanga amagoba gonaga gusankaye mu bushura icyo yetiro mushuza cyo amugambira tushari abushura baratukwata bakashaho yarugamu ebafu 8 bakashanga uri bafu batuguza 5 eshaho yarugame bafi 11 shiroja kwesha erabera jaci eringana abantu bagira ngo emshoreji yabetakozurweho bariyo no bakorera busha kandi no mwoga gwabo go kurwanso gworo mu makagabo tugurize kwicira sheshero bakanga kubyomeka itoye bagine yugure ne yakare wandi kweye ndikunda school fees nibanka abana banje babaho aza bakapata muri bafu bana bakanshuza kandi ntari no kuzigoba twagambaho na mukuru w'entebe ya kashatu ahabwa bare Pius Tumwine yajangwe nshonga z'abashubuzi nazimanya ngo kandi bariyo no batebekana so kuzikoraho bakanditse gumbura bampa kopi kandi nangezo songa zabo urwakana kamwe n'abakatiko akarerembera akatare makendara yango zoshonga tuzizemu turebe ngo kibanyigirizirwa gasha kwa Nelson ahimbiswe Nelson ahimbisubwe murebe witwa TV Vest murunji ni kusima aho kuturebera hona kandi webare na no kutorana kureba TV West studio mu makuru agacencire konka twaza kubanza tumureho tujagarukana n'amakuru agande agarukurataho nagakushikibwaho Movit nerwo mite nebjumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kundeka mwana wanje hataba kuguba Movit bakabito mushipa kimwe mushanga sako limited ni tajeri kuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kitereje cya Christmas omwakogu ba member nabo kwenda kuba ba member mwena ekitereje cyatandikire ni 1214 byo ku 12 omwakogu agarukurataho abaganyirwa program y'emyoga bayijirwa kuronda karuru ka President Museveni omuri kitagwenda nyowe nko mucyara nyowe nkanda kakwataga nko sente zikaka miliyoni omungaro zanje Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo muremba muri Imbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, sumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichigenderaho
Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe, pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Kuri kubujwire je turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji is the original is our office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwarugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Stuart Trading Company Limited yakuretera chitaramo cha Mpengo ni fermented beverage 2025. Echirikuiza kwata hasi nehiguru okumara ibiro bishatu 2012 byokwezi ku 2025 chenjo jo mu chai 2025 byokwezi ku 11 chegego mu chai 16 byokwezi ku 11 mubendo mu chai tizote utaferwe beshongozi bebemberwe David Rutalo MCs DJs okutaha hamwe ngumidano kandi notunjira icupa ya Mpengo ni drink utaferwe kwangura ibihembo nga solar panels ebitereje bya Christmas amasimu t-shirts engofira Mpengo ni drink ente aprons echiteramo cha Mpengo ni fermented beverage 2025 kati banjura ba Allen Interiors and Designing Hardware abantu bakafuru ba interior designing omuru burengerwe izoba orino yombeka ninga no gundiza makagawe hoteli amashomero ninga business yawe chitaya iro yotungira amatara ga chandelier agarika wa okashangura buraya sink zo murembe tiles za burchika wallpapers za toilet sheets dressing tables na millers shower mixers jacuzzi zo murembe za curtain water heaters tap mixers door locks carpets n'ebindi bingi kandi nibaguza kamwe hamwe na nokushubura nibashanga muri Mbarara City akikinya Bongo Street hina gate ya Baspaka aho ziri kutahiramo esumu note mushanju 2 anani 2 abiri na mushanju 9 Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Agacencwire na Fresh Up gubire no gutereza kurunja munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kana na hati gumano kozesa Agacencwire na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumeni kahumuraje izoba ryona Agacencwire na Fresh Up nibikuhereza kawo karunja munonga yejumbiro mbazi ogwa Agacencwire na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihangariona Agacencwire na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tukizangu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine dio ni shara cake tukazakunyumbo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba murugi ayibambe nikorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje
amashemerwa no kujumbura hari Igongo Kids Festival and Family Day 2025 ebirabi na mukaga byo kuri 12 omwaka hari Igongo Country Hotel and Culture Center leto mwana shemererwa mu izoba eryijwiremo ebirabacamura nka bouncing castles okuvuga ngamiya okuzihamizi face painting nempaka zo kuzina nemishono y'ebyenjwara otebigo za baruni n'abashongozi nyamwinji barimo Fresh Kid Wakiso Dance Kids DJ Ikra Zada muleta abana mu nyumire kuonya tonto omuziki gunda byaka bibinji tuzina futaka fito okuingira mutwalo gumu okutahamu sinije mutwalo gumu bana abaze no kutahira mushi tandikana shayina zakasheshe okusashaye 12 zo mwazo ijoye muri kira nohire omuringo gwigongo amashemeregwa eka hamwe n'ebiro bikuru byona omwanya gumwe ebira kiraho tera noti mushaje mukaga nshanju ni 28 Igongo Kids Festival and Family Day ayiburi kamwenyu kino mugasho Christmas bunyaruguru development sako yakuretera ishiterekenya murunji ahiburi wamwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kuruga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 1225 otehireyo rere kirakomugisha go kutaho mukazano ko kwangura ebirabonye mwinji wasevinga miliyoni 2 neshweka nemigabo miliyoni 2 neshweka notungo mugisha go kwangura wasevinga mitwara 5 nemigabo mitwara 5 notungo mugisha go kwangura wasevinga mitwara 25 nemigabo mitwara 25 notungo mugisha go kwangura nkoko shukari omucheri emigazi nebindi nibaharon za boda dairy school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans nebindi nibashangwa Nyakasharu bunyarugura head office kandi bine branch chambra Kitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katungu Ebiro bikuru ebi sebebona abanyamukago mu kubagana cyo kumwacha Red Star Wine. Red Star Wine ni yawe n'umukungo wawe iwe n'abanywana bawe iwe neka yawe hakiruro. Red Star Wine, the taste that lasts. Nyokuruwa Silgard Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga tera noti musanzu 2 nkaga na mukaga notina atani 5. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi n'abatabarusi abona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena mw'imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyenyonyi omu Dubai emiromo nkaba customer service airport security aviation stewards check-in agents, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona. Esimu noti mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga noti mushanju ina itanu ninga noti mushanju ina note rukumi. Ogumwaka gwe 2025 Christmas reke kugendekereje wowe na rukubikana ruhira mireni ya musako reba sako yagaruka yabijuka mwena ba customers bayo mwena yabareta kibayeta Christmas bonanza aho kubika mitwari 10 okuruga hato kumara biro bikuru byona ukatungira hekirabo rwiguga hari mu kamasimu ebafu isabuni nebindi birabonya mwinji eco bakikora kwena ngo bashameze mwena ubwa hatari yaga mataji gona ya ruhira main branch Nyakitunda Ngarama Kashumba Kabuyanda Mbarara na Kivale Tungamo ubwingi bwa sente zorabike ku rugano twari 10 kugarura higuru nibwo buhango bw'ekira becora atunje kandi sente nizumaze byazawe nkaburi ubundo buherezo bwo kwigura account na no kurya loan bucagendo mu mbi ubabwa kiburu kwa desente hingire toya kuri mucho omurimba ararasite ubwa hatabafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga makanising street ahakizimbe cy'abasista hamwe n'ahashungine na Cyosiga house hamwe n'ahawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China
zona mikaso sizes zona nebika bya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango n'amabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka wagura mu bwingi transport eruho wahika showroom yabe ya warehouse ebintu byona n'obutandu bata abarukayo okumbutumwa bw'abashubuzi twagumizamo na Agacencwire ageshicweke cya kabiri abatungire sente z'emyoga bahijurwe okutandike hururu eyo kuronda akaruru hamwe na n'obushagiki obwa president Yoweri Museveni okwenda ngo bakamurongora ahabwe byabasize kubakora ebina n'ebindi bagambirwe omu district ya Kitagwenda. Enteekateeka egyo bwahateye bemberwa b'emyoga missionaries team abarokora district 8 eziri omu kyanga kya Rwenzori. Kitagwenda district emyoga missionaries team okubona akaruru ka Muzeyi Museveni president wetu Nyamurungi omwijana yatatitwe eri omwana y'omwoyo rukwera. Niwe missionary omusikazi ogwe omwiheyo omuganda yatumanye kushoma kwawo bwa biso hakaba atari omulingo ogundi gwona bakakara kakasente k'emiyiro myoga oba nashatu okakasasura Nyakasenyi oba okagasasura Kanara oba okagasasura Seramarisi yoni okumanya kimwizusye zeitu twenda buli region yona district yona twatunga 90% kusikira ebintu ebya Muzeyi president Yoweri Kaguta Museveni ebyatuhaire kandi ebyatukolire nkaitu abantu ababulikiro. District ya Kitagwenda etungire sente zirikwingana miliyoni 98 kandi ezigabirwa mu saa 18 ekyabingi bagizirengu zihinduire emiturire y'abantu bingi munonga. Ninye nakuba kumanyisa kutibona abali mu batirebe ngemyoga ekiko kulembera erivede kurondera president waitu abo kubeka tukolire mutukireba eza bikera abantu bengi mutukireba kutubagambire sente z'emyoga zigire mu bantu bayingiye myoga nyingi which means haigire abantu abo bayimukire bayinebyo nyowe nkomucyara nyowe nkanta akakwatagaho sente zikaka miliyoni mu ngaro zanje kandi ogwe ndikushomesa abana nkaba nimpingo mwani ndikuguriza omusiri ntari kubasa kugushoroma kagwanika agwo kwa kasente ngamba ni nakakozere ki nakariye konka kunatungira sente z'emyoga nkabanza kutunga emitwaro 20 kunagitungire natandika kushoroma twani twanja uka sente zikanyamara shashura kafizi hokari oyihireho kutahwa emyoga president Museveni akozere ebintu bingi niko abantu kushabwa obutamuhemukaho. PDM twinamiti so far turesibye miliyoni billions 16 n'obucweka 8 haro 2.something billion zizire kuba billions 19 ezi ne sente zo kutuhereza bakaso grace period y'emyaka 2 twazikozesa musakurwa mugoro. Aba bahigira abatura batungire sente nabo kuhinduka abanyambabazi zo kurondera president akaruru obwe barukushobora okubatungire sente z'emyoga. Omugandi abatura mu district ya Rubirizi behanangirizibwe kukwatanisiza hamwe no kugira omutima gw'ekibiina kya NRM. Ebe n'ebintu bigambirwa muhururu yo kuronda akaruru kabona abakwatire NRM bendera. Baza kusimbura hamwe abantu bakagano. Baza kusimbura hamwe cyo kumutaka ngo usinzi mutabena pere Museveni. Ni basana Museveni mukoreki umusimbuzi. Kandi twaka kigo ka NRM ka district tusazeremu twatesa twayikirizana nguto hagere ba flag bearers bona. Kanyankore Saidi wehono ryo muhezi wa chairman wa NRM habwa Rubirizi ashabira abantu kwagira president Museveni hamwe nabo bona bakwasire bendera nuko bohereza butambure kurunji. Tekwa kurebeka ngutwaterera president Museveni twamukurasa
Honorable Cadet Benjamin Buturo na Jennifer Narongo na Obedi vya Afrika na Muhammad Katoka Toto na Kazora na Tinka na PC omulaini sona ni kwa sababu ni 15 kizombuiti tuterere Kadeta Karuru tuterere Museveni Karuru ekyo kikora ki ihuru yo kusherura karuru ka NRM negumiza mu kwetorora ihanga gasha kwa Anthony Twine na Onesimus Ndianabo. Mwebare abanyamakuru bitu twagumizamo n'amakuru President Yoweri Museveni erizuba yahendera okuronda karuru mucange cha Busoga kandi yasiba mu district ya Iganga hamwe na district ya Jinja. Sande kwija President Museveni naija kutandika kurondera karuru omuri burenge rwizoba kandi naija kutandikira omucange cha Kigezi. President Museveni erizoba yahendera kuronda karuro mucange cha Busoga kandi yayacirwe nkuyanja y'abantu omuri district ya Iganga hamwe na Jinja. Mama Rebecca aritwara kadaga yasima President Museveni ahabwo kuhurikiza enshonga za Busoga kandi yamushabo gukora katareka Iganga. Ekyemyaka ekyakatali baba nze mwene nswala kubanga bansaba okuyamba okufuna ekyapa nakifuna ku speed y'ekizungirizi aye buno nimbitambika bebyo okujja n'okwisaza ebintu binsobera so baba tuyambe ku nsonga eyo. I want to take the opportunity to thank you for taking time to tour Eastern Uganda. As you come to the end of your campaign tour of Eastern Uganda, we want to thank you for teaching us about the 7 matafalis you and NRM and contributed to the House of Uganda. President Museveni omukugamba ko yashobora nko kuyabirara byembundu omuri Iganga obwari kuziho mu ihanga rya Tanzania okurabira Kenya omwako gwaruko mu Rwanda nshanje na gumwe. Then when you say, but what are we going to do about Jinja, Budondo, Mburamutu Road? Ngakairibo babubuza ntimba we buti tunakola tutya ku luguudo olwaidinda Mbulamuti. They say for us we want money now. Bamukoba nti ifo ebyo tubitugemaku twenda sente buti. President Museveni yajarangu okutasya mbundu muri Kampala kikaba kigumire okukira munongo mu ihangwe. But even today, if you go there, ayo nolwalero singa ojayo. And since that time we have been reconstructing it since that time. Okuva ku olwo oluguudo lugirenga lwidabululwa. And we have now extended it further. Mpera no twalwongererayo irala kabiri nagala. But even if you go there today, you will find Abavu near the road. Oyagana ya Abavu okumpi n'oluguudo. Enkulakulana eriwo aye Abavu nabo balemereku. Enkulakulana eriwo aye n'Abavu beyongera okumpi n'oluguudo awo. So what is the problem? Nolwekyo ekizibu kiriwa. President Museveni nagamba ngwe entare zona zikaba zigenderire kuletaho obusinjo mu ihanga kandi hati nubwo businjo bw'abanya-Uganda bine. President Museveni yagambira ababusoga ngwe ngute nyinja zikozire ngu kandi ko baramwongera obushaji cyo mu kisanje kiri kwija naza kukora uruguto rwa Boropa okurabira Kamuro kuzaluka mpaka wa Rugongo omuri district ya Iganga. President Museveni naza kugaruka mu kuronda karure Sande kwijo muri burenge rwizoba kandi za campaign naija kuzitandikira mu cange cya Kigezi omuri district ya Kisoro hamwe na Rubanda. Ahabwa TV West ndi Elias Rutugusa. Kari President Museveni weekend eji tarije kugiraho campaigns kandi Sande kwija naija okutandika kuronda karuru omuri burenge rwizoba obwe arukushera akaruru omu district ya Kisoro hamwe
na rubanda twagumiza mu namakuru esabiter kwija president Museveni naje kutandika kushera karuru umucanga echaburenge rwizuba obwe arukutandikira omu district ya Kisoro Kabare hamwe na rubanda abarukutera tocho mbyo butegetsi nibagira ngo umucanga ece na munongo muri yankore naija kusya % ya 85 yo bururu ahabwo bushagico bwayineyo shangere this time ahakubarayo okwezi kumwe na nesandi birufutera karuru twashanga ngo standing za Churuhura district ahakaruru ka Museveni bine capacity yo kutera his excellence Yoweri Museveni obuchweka 98.7%. Echo ni chereka ngo mobilization chone gendo mishe itkorire research twaza kuhika kutera karuru Churuhura ne basa kuba yayongira % yagera hari 98 yashikere ahari nka 9 because president taka campaign ingere kuno so ejina % itfunde even na nomukuru wihanga atakizere omucanga cha ankore campaigning. President Museveni ariyo namariro kuronda karuru ke 2025 omucanga cha bukizibwa mu musho wihanga aha abantu bamorekera obushagiki bw'amani hija hazamu ecanga ekisinjoro okwe president changira abantu bine capacity yo kumaha obuchweka 9 na mushanju aharigana ahiri research ekorirwe then hija hazamu ecanga echarwampara district ya Rwampara ijo ekamuhereza obuchweka 96 aharigana hati Paul Nzereka ngo nubabasa kumuhereza obuchweka 92 aharigana na district eyibanda nayo ni ndebe ryo mu 90%. Okuchondozo kukozerwa ba Act Times Uganda ebintu babyegekera enshongeze rumwengiri ya NRM eizire neburerwe rugirireho na bamwe okorugombe bine bindi barukwegita hari NRM. Omugandi State Minister wa Public Service Grace Mary Mugasa obuyaba nabuganaho nabantu hamwaro gwa Kamena omugombora yandayiga hanyanja ya Albert arukwetegereza enshongeze rukubashasha no kubakunga kushagika President Museveni nagira ngo kujuba kubine cishe nyanja nahabwe cyo butimbo butaraha mutindo buzubirwe obutimba butukugamba ngo butimba bubi kandi nituragira babukwate tutasema washike hiyo kamba kana ba URN bakwikiriza butahe mu Uganda tena URN nakubali katiba ingia abebembeza barimo munyishengero wishaza ryabo ya West Nkasimire Barnabas bagambira Minister Mugasa enshongeze rukushasha abantu babo Kirokino the soldiers are on our side but Kirokino is our holiday in Deiva kurora ngo we have soldiers on our side is a big holiday baitu batukozire kubi muno omunshongeze ndi Lieutenant Kano Mase tukahirwa umudumizi wa Fisheries Protection Unity yichereza abantu kugaruka mubaka bano bajuba betu yabashabo kujuba kurunji kakati sai katwatire wamu acha tusikane mkono pamoja tutumike pamoja operation zikendere operation ipumzike kidogo ndi Stuart Twino mujuni na Thomas Tumwebaze mwebare abanyamakuru bitu twazagaruka tumureho tugaruka namakuru agande katochi eri no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugerizo abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi eri no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi eri na chama chayo muhute katochi yerya mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho
oino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street muri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hatano n'itano chenda na mwenda ananeina tina events nitwe twengo muri burenge rw'izoba abino buhereza bwo murembe abalala bajale chinyofu bakubumbanyo senena na nitwakira omuri rwambara suits umwanya gw'ubugwaje no muteka umuri Mbarara City hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa higuru nibyo kwejinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya go gukorera muza seminar board meetings nebindi umwanya ni Rwambara Suites Conference Center twine bishenje byo kuraramo ibyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mushanji noti 3 atano na munana nshanji na mukaga anana munana ninga noti mushanji itanina noti emwe hashatu nemwe nshanji nina webare kutorana Rukiga Sacco Limited emyaka yona nko mulingo gumwe ugo kwebaza twakuretera promotion yo kwendera umwaka yetunjire roni kari miliyoni igana umubiro bishatu byonka ahamagoba gacendezibweho twine ronizi keza bushubuzi ubwinji no burisa school fees amashomero amaramizo nebitongore bindi ezo kutungura mutindo gweka tanka zamizi boda ezabachara neminyeto muri branches nkamuhanga main branch Kamwezi Rwamucucu Kashambya Nyaruziba Sizi Kabare Rukunjiri hamwe na Rubanda urabasa kozese simu okubika kwiyayo no kushoshora roni tera star 289 star 2 hash okuratire ndagiro twine accounts ezabakuru hamwe n'ezabato guremiga 5 no kwiyongera higuru usingure bihembo aho naho esimu noti 3 25 anani 5 na mwenda Musego abadomu lwa katoli kundongozina nanywedde kano ka Luvera Chauda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule mutozo okolola okotyongoka kwata kano Muzekano bakayita batya Pineapple Chauda drink kakamudwa mu nanasi bojo mutozo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuno w'amaanyi utamira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu banyita Kemiti Shamir Kamahoro wa Complete Medical Clinic Kazo nyenda kusima obuheereza bwa Fresh Solar Uganda ito tukuza kutandika kozesa Fresh Solar Uganda kagira challenge nyingi amashanyarazi osanga amashanyarazi mugarigaho nigagenda gayise byoma konka kurugana kozesa mashini zanje nendeba zona zirije kurenterije ahabarwire bakwiziraniye mbakoraho so ni cyabantu ndiyari mukunizemo obuheereza mutereze Mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free evri kukira hotela noti 8 noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 yabusha Iwo twire noteganisibwa abashuma ningo tari kumanya biri kufa muka yawe wabo tariho home scan bine za kamera zo mu maju ezo mu banka kamera ziri kukozesa sora kamera za hanguto obwoma bwa internet ebyoma byo kubara sente za radio call amasima gahameza ago mu office na hotels obwoma buri kuratiriza ekiruka cyawe kacaba kibirwe okwenda ngo manya y'icyatora ka ninga border tracking system aramuzo mu maju obwoma bwa hanyiki obwo
tutekame kinkumu access control and attendance machine hamwe n'ebindi byona ebyo rukwetenga ahabwa security yawe neka yawe narishi business yawe emihendo n'imirungi ebiri kukiraho bashanje aharubaju rw'ekizimbe cyabire kiri muri Radio West aha High Street ningatera noti 3215 nkaga nina anana mwenda ninga not 885 ananina ananemwe not mushanju. With Momo, you have the power to pay for shopping more easily using your phone. Dial *165*3# or scan to download Momo app and pay for anything. No hassle for change. And even better, if you run out of money while paying, you can simply add core with Momo Advance. That's Momo. That's the power to be more. Umunya-Uganda mutahiwaye nomanya nkurga government yarwanyize teka yenkore yabona abashome gete UP yo mu 1997 na USE yo mu 2007 emiturre y'abantu mu Uganda nomanya ngwe kahindukaho abantu bayiyongera kubaje mbwenu bwanyuma y'emyaka 2008 NRM committed cadres bafite bekanisizeho omukoro gwo kusima government ya NRM hamwe na his excellency Yoweri Kaguta Museveni omukorogu guri yabahebera 2003 byo kwikumira gumwe 2025 omuchayi kororo independence ground okutandikana shayisha tuzakasheshe mpaka izoba ryona omugenyo mukuru ni president wihanga his excellency Yoweri Kaguta Museveni ashendekerezibwo mucyara we Janet Kataha Museveni minister w'ebyobwegese n'emizano omutwe bwizoba ngukwatarabiriwe nyowe niwe tutwakushomere ija twe murice obwe turukusima government ya NRM ahubwo kwatara abana batari bamwe na bamwe omu universities zitazumwe na zumwe. Olina omutwe oguluma emimiro egiruma ebinywa amannyo oba omusujja waliwo Kirama Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kirama Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. Kurugera kimumbuji mu bwenshoza ankore Uganda ahi ensinembe hononje birukweza burujuma rw'umwani ekitarya handi burujuma n'uruhingwa no bwegendesereza kandi rushorumwa ry'abahingi kurinda itaka hamwe no kubaho bukogo ahara Ankore Coffee Producers Cooperative Union ACPCU nitweretera umwani gukarangirwe je gunusere gwinaka hoho komutindo hasa gutebekanisi je kora birometendere kere ukongera ibirungo byitunyamurungi abahingi n'iminyeto no bahwerwa Ankore Coffee omunkora yo kutungura byaro nywa umwana murungi ko 5 ogwa Ankore Coffee ugutafuhirirwe n'imibazi ogurkwamagara marungi kandi ogora kusya kiroto cyawe buzimeki n'ikirungo cyitu cyo buhangwe cy'ikere kwenda kumenya barukukeraho tera note 8 note 3 note 5 Norondo mwanya aho bugwaje buri kubugabugana umutindo twakwakira ahari The Arena Villas and Hotel shemererwa omuhereza burungi ubwo mutindo gwahiguru ubwo buraro umwanya guri kuretera wahurira nkoryo muka twine restaurant y'umutindo kandi nitkora coffee ey'umurembe hamwe na pizza ako kunywa karungi ahabara y'umutindo ubwo uri kura ubuhumuriro burungi ubwo takarebaga parking nemarira kandi rinze rweje hariho na wifi ahubwo kuba obusinje bwawe ni kikuru hari The Arena Villas and Hotel twine gardens z'omutindo The Arena Villas and Hotel no hurra nkoriyo mukabuzima ni cyangwa enyuma ya Shell Makinke aruguto rwa Masaka gamba nitwe ari noti 3 10 30 nkaga ni 5 ninga noti 2 noti 9 8 2 obwengula obulabiko obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka. Langi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Langi eno erungi ya buli kimu. Langi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product.
wakozesa momo nobu inamani go kushashuje bwagura uri kozesa simu yawe hatari okuteganisibwa yimata star emwe mukagitano star ishatu hashi ningasho scanning code ku downloadinga momo app kushashuje kintu cyona hariho kuteganisibwa na change kandi kiri kukiraho sente zako ho wabo ine cyo kushashura nubasa kongera hazi wabo ine uri kozesa momo advance ejo niyo momo amani agaru kuretera kukiraho amaka gukunyerera emishono hamwe no kweyicererezamo nitukuretera umushono gwabura umukoro rero kitera ijo ahashungine n'ecombeko echa hosma ruma abernina tukunyirize Christmas age ebiri kuceraho tera note mushanje 58 16 kinana nibi note 8 Allen's Women Wear Point. Your smartness is our concern. Ayo umukahumuro twagumizamo na namakuru ageshicyo kiki abanyabuhweju nabaharahira okuba kuza kwindura umubebembezi ebyo byona bagambirwe aha mukoro ogwa Grace Agaba oyesimbira hantebe yo munyishengero wa Buhweju constituency kandi atine kibina obwari kutongoza okuronda karuru omukorogo gukorirwe omukisayi kyansika akitebe kikuru kya district nyewe ni sasi kwensi yanje ahabo kuba nanye ndi omwabajijwerire ndikurara kiro when hati omuntu noyebuza district ekatuyamba chi twatu inorukuto nkoro so nanye nibyebye bikunshasha abatura nibagira ngo aba bagireyo bakaba abibishuba bonka Fire ni manyaburi yo masasire amakaga bakarungu bagamakinga futayo chorus bagireka emyaka ya 10 shaba ekitiro bashaba nicyo ekitezezebya ngwera ubujyone bityo yateza President Museveni oye Museveni oye Amelia Natkunda oyesimbira ati ni kibina ariko n'entebe y'abakazi wayasiba umunyakishana Orondere yawe kibere wotakumanya kibere yo nandingu botivigira kingu motkamp kibere Obata kusaka kwe ati ntorine radio yagwe shongi biri nkuru echo kubanza radio nemp kahona amukuraga gasha kwa Juliet Charles webare Juliet Charles Sima baba baje mu district ya Kasese bashabirwe kwitantara okuza kubaga butakasesereje ebi bwambirwe omurukiko rw'ibyo kwerinda orubire omuri Kitoro Nyamwamba division omuri Kasese municipality. Recommendations number 1 bwanyuma y'abina z'abatakamanyire bigendererwa byo kutahirira district ya Kasese Bunyangabo hamwe na Kabarore district ezene zigumiza mu korokora burabantu aha byo kwerinda byabo no kubaho muringo oguba kubasa kwerinda muhinduresha sente tizikwayo muhindura shaha zo mukubageramu wamara imyaka 20 nobaga cyonka ubwiga bukakuremo hatu watandika kubaga shamwenda gwecuro nubwo rakiga hare Siraji Kahonda orushaman w'ababaje ntwarugire yakashaba babaje kubarekeraho kubaga butakasesere omuntu raro baterufura zitakabiri 12 bamutema mugoyi bamutware bamusubika kandi omuzire hatarijiro muzire wisho wanje ningo mukaza tibakwasiribanye bamukwasire naza rufura kubaga ekiro bagamba abantu barufura bakaba bafurire uko bakandi baza gukora bayine mihoro bayineki kandi nabari abantu bagenzere kwatakinga polisi nabo bakaba bayine bipanga bayine nebindi bintu konkantu sima polisi ababantu itabite ikabareba yabamanya Kahonda nashababe byo kwerinda kuba kwatabo bona abarahicha hibagiro zitakashikirisha 12 zakasheshe Isaiah Tembo uruchairman w'entebe yo kubanza wa Kitoro nagira ngo nebijwaro byabo bishikire kubane bitebwa hwe namba konka kiti kikumara ntwenda batunge overo ziguma amazina gabo zibatunge na numbers mu rufura ekindi ebipanga nebintu byo nebakozesa epanga emisho bagumene babisiga harufura
tuchenda aba abantu bagumane bizane bye bintu mu maka. Kasese is one of the peaceful places. Era fenga abebyo kwerinda tujja kubakuuma n'ebintu byammwe. Mukole emirimu gyammwe obogenda ku dduuka lyo obogenda mu nnimiro obovuga boda boda wekola emirimu gyo. Mugenzi witu yaliyo nagamba nakana families. How many times does even a father have time with his children? Kwa hiyo agenda kuza kukora yagarika cyayine yasanga abana bakoze gire cyitana. Then most especially abakubanza bakakatekamu baza kucangayikana mu kacamucanze kiro. Kiyatungana bwire bukoreba abana. Ababyo kwerinda bahamiza abantu kurekeraho kwerarekerera obwe bakomezengwe byo kwerinda birijo mu district ya Kasese. Gasha kwa Gilbert Muhanguzi. Webare Gilbert Muhanguzi twagumezamo aho mu rembo rwambara abashubuza bo mu Katare akarugazi abarukurengo muri gana 50 no bashabambara City Council okubasyo buhereza ongwaha bwo kubabanagirwe nyuma ecero kumara abantu bashabangu akatare kombekwe ibyo buyonje bukorweho kandi babahwere nanaha batembeye abarukuguze mishuburo eshemerire kubaneguriza bo mu Katare. Okuja bebembeze baseli argazi aho murimbo rwambara akatare kargazi karimo abashubuza barinjira ombibiri bito buhereza bwa kanso oburungi babuhererira abaninsaba akatare kargazi kafire mazima kari hace no kutugwera akatare kafake rugazi kamaze emyaka 25 naye nkulakulana yako eri mabegannyo kanso tefayo yali bade tuyambako abo enshonga ezinezindi nizo ziretire abashubuza bingi batandika kweshanya akataraka kubanga tuliranye town atakatare tikakola ki tekaina mutindo gwa town tulinga abali ekabirebere ekirungi je twinako ekimu twina toilet ya mulembe naye bisigadde tetuyina abebembezi babashubuza okugambebe n'owabeji basharamo okwatiraho ecyanga cyabo oruba kuyonja akataraka omurumugu gwahenderera omurkatete nitwa abantu bakuru mureke turebera abana abeki batworeka tugume tukora obuyonzo nkubwa abanerizo bo bakora ki obatworeka rugazi nimbi kasasire ryo muhanda buri kimwe kandi obuyonjo ntoreka n'abana bishomero ngo twino gumo mu mwanya guri kilini kandi nabo no mucumuro aho barazi nawe mbaza kwanya ngo kora obuyonjo n'ikintu kikuru munombe simira dala nabye mukola eje no cleaning mwe bale byonna okutuwereza tuyonja mukatale kafake rugazi abo TV West ni Senyomo Gideon. Webare Senyomo Gideon babatura abo mugombora ya rurehe omuruhinda South district ya Mtoma nabashaba omujwecerwa wa parliament owe cangeco orarabeho okukora nguto okubasya amashanyarazi hamwe na nobundo buhereza omucanga cyabo abatura bo mugomborora ya rurehe omucanga cya ruhinda South omuri Mtoma borukiro munyishingiro w'cangeci mubatwire benamerirwe abo buhereza n'umwe cya kamizi amashanyarazi n'ibindi abo munyishingiro w'cangeci abo nabarondamo obururu konkanye nakutumebi ngana bitumere na Juliet ekintu ekikusaza munonga ndo chairman LC1 education eyanjire yagenda muzo mwishengero mutugambire education omuntu wahansa ino kuruha abwo kubana akora shirinje 15 orunaku abagiga babuza bagyo tiro bakurengeze 15 nenda kushomeza omwana we bato shangwa mwishomero nibende sente tizine okuru mugendo mwishengero mukitisa kandi tukugisaba no kujya hanangereza itukendereza ntendo ya roni za boda boda no gendo ya roni ya miliyoni 5 bakubariza mukasatu usanga pike yayo kubana kusasura kamiliyoni mukaga oyo noza kugisasura miliyoni 10 abwe mishoro muhango iba kututeka Captain Donozio Mugabe Kahonda awonjire yabahamisiriza ngo bagakamba bakamutorana kuba munyishingiro ebyona no kubikoraho Inda South itwetongora twarwo mu Rwanzu rwaho hatubwenu bariyo nubena ngo batandike kugikuraterera abo kwani bena ngo bategeke district yoni eco ni kikafuhe ngo di constituency yitwa gitukajiyare
turiyo turwana na town council ya Rubanga ngweka ba town council na yeta nkakutunga sente za town council ezindi ziri kutunga. Omuganda abebembezi b'amakanisa amusingi gwa Full Gospel Churches ku rugo muri district ya Kyegego na Kinjojo bashabire ba pastor babo okutandika gukora bareke kunyunyunta abiciriza babo ibintu bigambirwe omukwemeka omurebereza omusya abwitware lya Kinjojo na Kyegego abo amakanisa ga Full Gospel Church. My soul says yes. Ningoza kusaba inywe n'abarukumbuliriza abalisa n'abarolereza mu madara gatarukusana ubora atandike kanisa oreke kutekereza ngo kanisa efokere kikwatwa cyabo kankwesiga mu cyojungu kugifora as your personal property okatekereza ngo noija no kugigweta abana bawo akwa kituletiro buzibu ari mubuto akuremera mu bwereza akache myaka ansanju akache myaka kinana ngo abo kwalemira mba ekisibo nikibwirira ngo nagirora nkendugiro yokubahokwe as a source of survival. Bishop, as you said, Kienjojo here we are having a lot of false prophets. Because in most cases, you find their prophecies are just around the neighbors. Emikoro yo kwemeka omurebereza omusya ebembiremo omurebereza mukuru wekanisa ya Full Gospel Churches okweto Rihanga Right Reverend Paul Kinantama naye Katonda nyini mulimu yayita yayawula abantu okola omulimu so oyo gwabayise kiba kikulu nnyo wadde mu kifo ky'obuvunaanyizibwa okusigala nga asaamu okubeerawo kwa Katonda obulamu bwe. Siima Ruhanga abokumpikya mu mwanya guno ogw'obulolerezi ekiro kya hati sima abazaire abandezire mu mwoyo no mubiri abazaire bange bo mwoyo abankulize bampabura bampikya mu mwanya guno ngonza kubasima amakuraga gasha kwa Benmos na Daniel Bingana. Kare mwebare abanyamakuru bitu ago nugo makuru Agacencwire agutwabasa kusyaho ekireki kandi abanaga kusyaho nde Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian awo rumi orwo bonero yitwendwende zo kurara kurunje. Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. Ekiri kuratako Chajirwe Bannayuganda mwenna mwebale kusima Bachogera